Crnogorski pjevač Sergej Četković, umjetnik poznat u regionu, pridružio se UNICEF-u kako bi podržao kampanju Svako dijete treba porodicu. On je druga slavna ličnost koja se pridružila ovoj kampanji i postala njen prijatelj nakon što je to uradio britanski glumac Nicholas Lyndhurst, poznat po ulozi Rodnija u komediji Mućke u oktobru 2013. Dobar dan svima. Sergej je otac dvije usvojene djevojčice i u svom govoru ističe koliko je važno da se obezbijedi svakom djetetu da raste u toplom porodičnom okruženju. Bio sam u prilici da razgovaram sa hraniteljima. Iz njihovog iskustva sam razumio da je hraniteljstvo najbolje rješenje za dijete o kojem privremeno ne mogu da brinu njegovi biološki roditelji. Oduševljuje me njihova humanost, ljubav, briga, solidarnost i želja da svoj život oplemene dileći ga sa jednim ili više djece. Jelena Krstajić iz Podgorice, koja je odrasla u hraniteljskoj porodici, govorila je o svojim iskustvima iz ugla djeteta na hraniteljstvu u Crnoj Gori. U hraniteljskoj porodici nisam mislila da sam ni po čemu drugčija od djece koja su imala roditeljsko staranje. Posebno je, kaže, bila ponosna na sebe kada bi upoznavala nove prijatelje. Ja im kažem da nemam roditelje i onda čujem maltene zaprepašćenje, ali kako? Pa ti uopšte ne djeluješ kao da nemaš roditelje. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks ukazao je na istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina, koja pokazuju da se smještanjem u institucije djeca u ranom djetinjstvu izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju. Stoga, neophodno je osigurati da svako dijete raste u toplom porodičnom okruženju kako bi obezbijedili svakom djetetu da se razvije do svog punog potencijala. No decision that affects the human rights of an individual throughout their whole life cycle more than the decision a government takes about what to do with the child who is taken into its care. It's a fundamental human right for every child to be cared for in a family. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševija naglasio je važnost jačanja hraniteljstva u okviru tekuće reforme sistema dječje zaštite u Crnoj Gori. Nastavit ćemo i dalje snaženje hraniteljstva u okviru proširene porodice i razvojem standardno profesionalnog hraniteljstva s posebnim akcentom na djecu od 0 do 3 godine. Od početka kampanje u septembru u centrima za socijalni rad širom Crne Gore stigla su 43 zahtjeva za hraniteljstvo, od kojih je 16 već u proceduri. Trenutno u Crnoj Gori u institucijama živi 109 djece, dok ih je 320 u hraniteljskim porodicama, ali uglavnom srodničkim. Hraniteljstvo jeste privremeni oblik, ali je odnos koji se ostvari sa djetetom koje je na hraniteljstvu trajni odnos, nešto što vam ostaje za ceo život. Sergej Četković je pozvao građane Crne Gore da dobiju više informacija o ovom pitanju i da se prijave da postanu hranitelji. Moja poruka svim građanima Crne Gore je da obezbijedimo porodicu, to je srećno i bezbrižno djetinjstvo svakom našem djetetu, jer ništa ne može biti važnije od toga. Kampanja Svako dijete treba porodicu sprovodi se u okviru projekta Reforma sistema socijalne i dječje zaštite, unaprijeđenje socijalne inkluzije, koji sprovodi vlada Crne Gore uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Europske unije.